de ini nilitum kita tang executive along keciparai ating pen tok muka municipal board angkang along kiti kulat kibi laso logot tok muka municipal board atex mate room rent ilong nanggi abang si long ledet nasi long ledet jenis sekitar macam apa sating pensi pini nilitum lasong deng bangke kian pono je mana room rent pending lan andor 36 months 24 months lasong pending si doko lasi nang vipi notice itu batai sikali batai ini kali batai free 4 time notice pida pen apika dukani ya tum lasong lo respond avida lo laso respond ka vejone si pini ani ya bangke nili tum tok muka municipal board kato ko staff pendang lo kumista vice chairman pendang lo kato ko vechelang si pini laso aiste bangke nili tum dengna ko kumkwan lasi laso iste pendeng de pena pista me jongsi tu vi kang bon si la tu manji tu te polote room bangke cancel da bangke excuse me la si pini a bangke rumah bangke first step pendeng bangke lalo room cap don cap apan bangke pini tu talamari lo la si jongsi la son tang le pote next step bangke la ansu se ke ongta dulang la si step by step tangi pot next step bangke 40 adukani tumhan dulang la tumada angku la so step na so bangke comment la tumhan la tuvi ka por pilo pot la tuvi pe yosi kado ko weta chini le pen yosi angi thon rati pulote a problem velo yosi thon te pulote nitum agos hardbi ko lomake la so step angku ding pini kwan batun pulote la tumta response chini no municipal board pe yong ta notice nang pale de pe na fike alang tumta mane chimata nang je ti notice ko ba upi problem lo la so problem bang ke alang tum nang chi so lagi polo stame la so problem ta alang tum tulong bang be nang sier nang chi siere la si la so este bang pini ding nang ko